오늘은 욥기 16장 강의를 하겠습니다. өнөөдөр Йов номын 16 дугаар бүлгээс 네, 욥기 16장은 이제 중보자장입니다. энэ 16 Йов 16 дугаар бүлэг бол зуучлагчийн тухай өгүүлж байгаа. Зуучлагч гэдэг одоо 이제 중보자라는 бүлэг байна. 건 이제 중간에서 이제 중개 역할을 하는 사람을 가리킵니다. Зуучлагч гэдэг бол одоо хоёр талын дунд тийм ээ одоо зуучийн үргийг гүйцэтгэх. 하나님과 우리 인간 사이에서 이렇게 중보를 하시는 분은 이제 예수 그리스도를 가리킵니다. Бурхан ба хүмүүсийн хооронд зуучлагч нь бол Есүс Христ. 자, 먼저 첫 번째 대제는 엘리바스에 대한 욥의 답변입니다. Эхний хэсэг нь болохоор Элифасд өгсөн Йовын хариулт. 1절로 5절. 1-5 дугаар ишлэл. 두 번째는 욥은 모든 고난이 하나님께로서 온 것인 줄 믿음. 2 дугаар хэсэг нь болохоор бүх зовлон Бурханаас ирсэн гэдэгт Йов итгэсэн нь. 6절로 16절. 6-аас 16. 세 번째는 욥은 환난 중에도 온유하고 정결한 기도를 함. 3 дугаарт нь Йов зовлон тунд ч гэсэн дөлгөөн сэтгэлээр залбирсан нь. 17절. 17 дугаар ишлэл. 네 번째는 욥은 중보자가 하늘에 계심을 믿음. 4 дугаарт нь зуучлагч тэнгэрт байдаг гэдэгт Йов итгэсэн нь. 이건 18절로 22절입니다. 18-аас 22. 자, 그러면 이제 본문 봅니다. 첫 번째 엘리바스에 대한 욥의 답변 1절로 5절 보겠습니다. За тэгээд одоо их хүчээр өгөөрэй. 1-5 дугаар ишлэл Элифаз өгсөн Йовын хариулт. 1절 2절 한번 읽어보겠습니다. 1-2 дугаар ишлэл. 욥이 대답하여 가로되 이런 말은 내가 많이 들었나니 너희는 다 번느케 하는 안위자로구나. Тэгтэн Йов хариу хэлв. Иймэрхүү юм би олонтаа сонссон билээ. Та нар бүгд мөнч хөр хэлэлтэй тайлбарлагчид юм. 욥이 당하는 그 고난은 이 죄 때문이라고 15장에서도 엘리바스가 말했기 때문에 거기에 대한 욥의 답변입니다. За урдлын 15 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн Элифаз хэлэхдээ энэ Йовд учирсан бүх зовлон зүдгүүр бол Йовын гин буруугаас болсон мэргэ гэж хэлсэн учраас түүний хариуд нь Йов одоо хариулж хэлж байна. 네, 욥의 친구들은 욥이 병든 것을 위로해 주려고 왔지만 욥에게 해당되지 않는 말을 많이 해서 욥을 더욱 고통스럽게 했습니다. Йовын найз нар болохоор одоо Йовыг өвдсөн гэж сонсоод түүнийг тайвшруулж сайтгаруулахын тулд ирсэн байгаа. Гэхдээ тэгж ирсэн гэхэрнээ Йовыг тайлгаруулах нь битгийл улам л түүнийг өвтгөх үгийг хэлжсэн учраас Йов ийхүү хариулсан байна. 이제 욥은 그의 친구들이야말로 욥의 어려운 처지를 이해해 주기는커녕 도리어 해를 끼치는 악인들이라고 이렇게 반박하고 있는 것입니다. Тэр Йов болохоор одоо өөр хин нэгэмж биш тийм найзууд нь хэрнээ найзууд нь бүр одоо Йовыг харинч бүр одоо ингэж өвдөж байгаа дээр нь бүр ч одоо өвтгөх тийм үгийг хэлж байгаа ингээ хорон санаатнууд дайсан шиг байна гэж Йов хариулсан байна. 욥이 심한 고난을 당하고 있기 때문에 욥의 친구들이 위로해 주려고 욥에게 왔었습니다. Йов маш их зовж зүдэрч байна гэдгийг сонсоод тэр найз нар нь түүнийг тайлбарлахаар ирсэн. 하지만 그 욥의 친구들은 욥을 위로해 주기보다는 오히려 욥이 죄가 있기 때문에 그런 고난을 당한다고 계속해서 공격하고 있습니다. Гэхдээ тэгж тайлбарлах нь битгий л
Йовыг одоо чи гин буруугаасаа болоод ийм зовлон зүдгүүр чамд учирсан байна гэж харин чи Йовыг одоо өвтгөх үгээр дайрч давталж улам зовоож исэн. 그러니까 욥을 위로해 주기는커녕 도리어 욥을 더 괴롭게 하고 있는 것입니다. Тэгээ тайтгаруулахаар ирэх нь тайтгаруулах нь битгийхээр улам Йовыг зовоож исэн гэсэн. 자, 우리도 뭐든 고난을 당하고 있는 자라든가 어려움을 당하고 있는 자가 있으면은 가서 위로를 해줘야 마땅합니다. Бид нар ч гэсэн адилхан одоо зовж зүдэрч байгаа, өвдөж шаналж байгаа хүмүүс байх юм бол тэдэн дээр очиод тэднийг тайвшруулж, тайтгаруулж өгөх ёстой. 하지만 위로해 주러 왔다고 하면서 오히려 그 사람을 위로해 주는 게 아니라 더욱더 마음을 괴롭게 하면 안 된다는 거예요. Гэтэ тайтгаруулах гэж байгаа нь энэ гэж очичоод тайтгаруулах нь битгий хэл харин ч тэр хүний сэтгэлийг энэ шаналгах, өвдгөх, шархлуулах тийм үгийг хэлж болохгүй. 욥이 고난당하는 것은 죄가 있어서 고난당하는 것이 아닌데 욥의 친구들은 계속해서 욥이 죄가 있기 때문에 고난당한다고 이렇게 공격하는 것입니다. Йовийн дээр зовлон зүдгүүр нь бол Йовийн одоо гин буруу үлдснээс болсон биш байтал тэд нэр найз нар нь болохоор ерөөсөө л одоо зогсоо зайгүй л чи гин буруутай чи одоо буруу юм хийснээс л болж ингэж зовж зүдэрч байгаа эргээ гэж түүнийг дайрч давшилж байсан. 그러니까 우리는 좀 상대방을 좀 이해할 줄 아는 사람이 돼야 됩니다. Тэр бид нар одоо тэр харилцаж байгаа хүнээ тий нөгөө хүнээ ойлгож сурах хэрэгтэй. 내 입장에서 상대방을 판단하지 말고 상대방의 입장에서 그 상황을 생각해 보라는 것입니다. Тэр нөхцөл байдлыг өөрийнхөө байр сууриас харж дүгнэлт хийлгүй нөгөө хүнийхээ байр сууриас харж дүгнэлт хийж сурах хэрэгтэй. 자기 생각만 계속해서 그 사람에게 주입하려 하지 말고 과연 상대방은 어떤 상황에 있고 어떤 생각을 가지고 있는가를 좀 파악할 줄 알아야 됩니다. Зөвхөн өөрийнхөө одоо юу үзэл санааг өөрийнхөө одоо өнцгөөс л харж тулгаад нөгөө хүндээ тулгаад байхгүй нөгөө хүн маань одоо ямар нөхцөл байдалд байна. Тэр хүний хувьд одоо ямар одоо энэ нөхцөл байдал ямар утга учиртай байж гэдэг юм. Тэр талаас нь харж нөгөө хүнийхээ талаас харж сурах хэрэгтэй юм аа. 그러니까 우리 목회자들도 이제 어려움을 당하고 있는 자라든가 시험을 당하고 있는 자가 있으면은 찾아가서 그 사람의 그 상황이 어떤가를 잘 살펴보고 난 다음에 말을 해야 됩니다. Тэр пасторууд, ахлагч, удирдагч бид нар ч гэсэн мөн адилхан хин нэгэн хүн зовж зүдэрч байвал аль эсвэл ямар нэгэн хүнд бэрхшээл асуудал тулгарсан байх юм бол тэр хүн дээр очиод эхлээд тэр хүний нөхцөл байдлыг нь анхааралтай ажиглаж судалж мэдснийхээ дараа үгээ хэлдэг байх хэрэгтэй. 네, 그러니까 욥의 이 친구들처럼 무조건 고난당하는 것은 죄 때문에 고난당하다. 이렇게 정의를 내리면 안 됩니다. Тэрнээс ш одоо энэ Йовийн найз нар шиг явж очиод за чи энэ зовлон зүдгөөр өвчин зовлон чамд тохиолдсон нь бол ерөөсө чиний буруугаас л болсон чи гим нүгэл үлдсэн байна гэж тэгж тодорхойлж ерөөсө болохгүй. 고난당하는 것은 물론 대부분이 죄 때문에 고난당하지만은 그러나 애매하게 당하는 고난도 있고 내가 적극적으로 하나님의 말씀을 지키려고 하니까 당하는 고난도 있습니다. Яг зовлон зүдгүүр бол ихэнх тохиолдолд тэр хүний өөрийнх нь гин буруугаас болох тохиолдол бол байдаг. Гэхдээ бас одоо ойлгомжгүйгээр тийм ээ утгын одоо ойлгомжгүй утгын мэдгүй тийм юу ойлгомжгүй тийм зовлон тохиолдох үечээдэг бас зөв шударгын төлөө зөв шударга амьдрсны төлөө бас ирдэг зовлон зүдгүүрч гэсэн байдаг. 그러니까 하나님께서 그 사람을 연단시켜서 더 큰 복을 주시려고 하는 그런 계획으로 그 사람이 고난당하게 하는 경우도 있습니다. Бас бурхан одоо хэн нэгэн хүнийг улам
хатуужуулж улам одоо итгэлийн амьдралд дасгалжуулахын тулд тэр хүний ашиг тусын төлөө өгдөг, зөвшөөрдөг зовлон зөвдгөр ч гэсэн байна. 그런데 그런 사람에게 와서 네가 죄가 있으니까 이런 고난을 당하고 있다. 그렇게 말해주면은 오히려 그 사람을 더 괴롭게 하는 것입니다. Тийм хүн дээр явж очиод чи гэм нүгэлтэй учраас л ингэж зовж байгаа гэж хэлэх юм бол тэр хүнийг одоо улам л зовоож байгаа хэрэг юм аа. 그래서 욥의 친구들이 욥에게 하는 말은 욥의 입장에서 보면은 다 번넣게 하는 것이라고 말하고 있습니다. Тэгэхээр Йовын найз нарын одоо хурц ирээд Йовд хэлж байгаа үгс нь бол Йовын байр сууриас ингээ харах юм бол бүгд тийм хөөрхийлөлттэй үгс байсан. 네, 3절 봅니다. За цааш нь 3 дугаар 예, 이шлээд 허망한 말이 어찌 끝이 있으랴? 내가 무엇에 격동되어 이같이 대답하는고? 3절이죠. 3절. Нэ агаар мэт үгэнд хязгаар би юу? Асаж яриад байгаагийн чинь учир нь юу вэ? 잠깐만요. 네, 이 엘리바스가 하는 말도 진리이긴 하지만은 그가 말하는 진리는 아주 얕은 진리입니다. За Элифасын хэлсэн үгэнд ч гэсэн үнний хувь байгаа ч гэсэн түүний үгэн дэх тэр үнэн нь бол маш тийм өнгөцгөн үнэн байгаа. 그렇기 때문에 욥에게는 해당되지 않는 것이기 때문에 헛된 것이고 허망한 것뿐입니다. Тэр Элифасын хэлсэн үг нь бол ерөөсөө Йовд хамааралгүй үгсийг хэлсэн. Тэгэхээр нэгэнт одоо тийм хамааралгүй өнгөцгөн үннийг л ингээ яриад исэн дахин хэлээд исэн болохоор энэ нь яг агаар мэт тийм одоо деми хоосон зүйлийг л яриад исэн гэсэн үг. 네, 그러니까 욥을 번넣게 할 뿐이라는 것입니다. Энэ бүхэн нь бол Йовыг улам игдүүцүүлэхэд таашгүй байсан. 그 욥기 2장 11절에 보면요. 그 욥의 친구들이 처음에 찾아왔을 때는 욥을 조문하고 위로해 주기 위해서 왔습니다. Йов 2 дугаар бүлгээс харах юм бол эхлээд тэр найз нар нь Йов дээр хурц ирэхдээ түүнийг тайвшруулахаар, тайтгаруулахаар ирсэн. 네, 욥기 2장 11절 한번 읽어보겠습니다. 때에 욥의 친구 세 사람이 그에게 이 모든 재앙이 임하였담을 듣고 각각 자기 처소에서부터 이르렀으니 곧 대만 사람 엘리바스와 수아 사람 빌닷과 나아마 사람 소발이라 그들이 욥을 조문하고 위로하려 하여 약속하고 오더니 그랬습니다. Йов 2:11 дээр ингэж хэлсэн байна. Йовд тохиолдсон энэ бүх гай зовлонгийн талаар түүний 3 найз болох Тиман хүн Елифас, Шух хүн Билдад, Намт хүн Зофар нар сонсоод тус тусын газраас ирэв. Тэд түүний гасланг хуваалцаж тайвшруулахын тулд ирэхээр хамтдаа болцжээ. 그러니까 욥의 그 10자녀가 다 죽었기 때문에 그것을 이제 조문하기 위해서 왔고 또 욥이 그런 고난을 당하기 때문에 위로하기 위해서 온 것입니다. Тэгэхээр Йовын нөгөө 10 хүүхэд нь өвчгсөн байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэр түүнийхэн төлөө одоо Йов гашуудаж байсан. Тэр уу гашууг нь хуваалцахын тулд бас тэгээд Йовд элдвийн одоо тэр өвчин яар шарах гэх мэт зовлон ингээд тохиолдсон түүнийх нь тайвшруулахын тулд тэд нэр цуглаж ирсэн байгаа. 그러나 그들이 정작 입을 열었을 때에는 위로와 또 그 동정의 말이 아니라 오히려 자신들의 그 경험이나 전통을 근거로 해서 욥을 책망하고 정죄하기에 급급했습니다. За тэгээд Йовд одоо нэгээр ээлжлээд ингээд үгээ хэлж эхэлсэн. Гэхдээ тэдний одоо тайвшруулж байгаа үг нь бол ерөөсөө тайвшруулын үг байгаагүй. Өөрсдийнхөө тэр одоо амьдралын туршлага ч гэдэг юм уу. Өөрсдийгөө мэдж байгаа үнэн гэж ойлгож ирсэн зүйлс дээр тулгуурлаад тэд нар ярьж байсан. 그래서 욥은
그들이 돌이키고 잠잠하기를 원했습니다. Тэгээд Йов тэднийг одоо эргэж одоо чимээгүй болохыг хүссэн. 욥기 6장 29절을 한번 보겠습니다. Йов 6-гийн 29-ыг харъя. 너희는 돌이켜 불의한 것이 없게 하기를 원하노라. 너희는 돌이키라. 내가 의로우니라 그랬습니다. Эргэхтэн би гуйж байна. Бурууг бүү байлга. Эргэхтэн миний шударга нь үүнд байна. 이게 욥의 친구들이 욥에게 해당되지 않는 말을 하고 있기 때문에 욥은 그들에게 돌이키라고 이렇게 말하고 있는 것입니다. 자기는 의롭다는 것입니다. Тэгээд найз нар нь Йовд байнга л одоо ерөөсөө өөрт нь хамаарахгүй тийм юмыг яриад байсан. Хамаарахгүй үгсийг хэлээд байсан учраас одоо энийг болооч та нар одоо эргээ ингэж хийхээ болоо гэсэн утгаар ингэж хэлсэн. Тэгээд би бол энд чинь хамаарахгүй би бол шудраг юм аа гэж хэлсэн байна. 네. 그다음에 4절 말씀 봅니다. 나도 너희처럼 말할 수 있나니 가령 너희 마음이 내 마음자리에 있다 하자. 나도 말을 지어 너희를 치며 너희를 향하여 머리를 흔들 수 있느니라 그랬습니다. За цааш нь Йов 16-гийн 4-ийг уншъя. Та нар миний оронд байсан бол та нар шиг ярьж би бас чадах байсан. Чиний эсрэг хэдэн үг хэлэхэж чиний дээр толгоогоо сэгсэрч чадах байсан. 네, 이 말은 욥이 그 친구들에게 입장을 바꾸어 놓고 생각해 보라고 말하는 것입니다. Нэг гэсэндээ Йов тэр найз нартай хандаад та нар байр ингээд нэг миний оронд өөрсдийгөө тавиад бодож үзээч гэсэн хэрэг юм. 만일 욥 자신이 위로하는 자리에 있고 친구들이 위로받는 자리에 있다고 하면은 욥도 그들처럼 그들을 향해서 머리를 흔들 수 있다는 것입니다. Хэрвээ одоо найзууд нь Йов шиг тэгж зовж байгаа Йов болохоор тэр гурван найз нар шигээ одоо тэднийг тайтгаруулахаар ирсэн байсан бол би ч гэсэн та нар шиг ингэж ярьж чадах байсан. Та нарын дээр толгоогоо сэгсэрч чадах байсан. 여기서 머리를 흔든다고 하는 말이 있는데 이 말은 상대방을 정죄하고 멸시하는 태도를 가리킵니다. Энд толгоогоо сэгсрэх гэдэг үг гарч байна тийм ээ. Энэ нь болохоор нөгөө хүнээ үл тоомсорлож тэр хүний одоо буруутгаж байгаа утгыг илэрхийлж байна. 성경에서도 이렇게 상대방을 멸시하는 태도로 머리를 흔들었다는 그런 내용의 말씀이 몇 군데 있습니다. Библиэрээс харах юм бол одоо яг энэ утгаараа одоо нөгөө хүнээ буруутгах юм уу эсвэл үл ойшох, үл тоомсорлох тийм утгыг илэрхийлж толгоогоо сэгсэрсэн тухай хэд хэдэн ишлэлээр гардаг. 네, 시편 22편 7절 첫 번째. За дуулал 시편 21편 22편 7절. 22-ийн 7. 네, 거기 보면은 나를 보는 자는 다 비웃으며 입술을 삐죽이고 머리를 흔들며 말하되 여기서 머리 흔들며 그랬습니다. За эндээс харах юм бол намайг хардаг бүхэн намайг тохуурхан инээдэг тэд уруулаа нээж толгой сэгсрэн гэсэн байна. 네, 사람이 뭐 아니라고는 또 저 사람은 아니다, 뭐 못 쓰겠다 그렇게 뭐 표현할 때 보통 머리 이렇게 흔들잖아요. 전 아니다 이렇게 흔들죠. 네. Бид нар ч гэсэн те хин нэгэн хүнийг за энэ ч биш ээ. Энэ хүн чи одоо энэ хүн лав биш ээ гэсэн утгаар толгойгоо сэгсэрдэг шүү дээ. 이제 머리를 이렇게 좌우로 이렇게 흔들면은 아니다라는 뜻 부정적으로 말하는 것이지 않습니까? Бид нар толгойгоо хоёр тийш нь сэгсэрч байна гэдэг чинь татгалзаж байгаа, үгүйсгэж байгаа хэрэг тийм ээ. Утгыг илэрхийлж байгаа. 반면에 이제 긍정적으로 이제 옳다, 맞다 하는 뜻으로 표현할 때는 머리를 끄덕끄덕 하잖아요. 앞으로 끄덕끄덕 그렇게 하잖아요. 그죠? Харин одоо зөвөө тийм ээ гэж одоо хүлээн зөвшөөрч байгаа тохиолдолд бол бид нар дээш нь доош нь хөдлөгдөг. 이게 사람을 보고서는 머리를 이렇게 옆으로 좌우로 이렇게 흔들면은
그 사람은 아주 안 좋게 보는 것이잖아요. 그러나 상대방을 보고 끄덕끄덕하면 아, 옳다, 맞다. 그런 뜻으로 좋게 보는 것입니다. Хүн лөө хараад одоо толгоогоо сэгсрэх юм бол тэр хүнийг одоо үл таамсарлаж тэ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа утгыг илэрхийлж байгаа бол харин толгоогоо дохих юм бол тэр хүнийг хүлээн зөвшөөрч байна. Одоо мөн байна, тийм байна гэсэн тийм утгыг илэрхийлдэг. 이 욥의 친구들이 욥에게 와가지고서는 욥의 그 모습을 보고 이렇게 머리를 흔들었다는 겁니다. 아, 못 쓰겠다는 식으로 흔들었던 겁니다. Тэгээд найзууд нь одоо чиний дээр толгоогоо сэгсэрч чадах байсан гэж Йов хэлсэн байна шүү дээ. Тэгээд энийг харахад бол тэр найзууд нь Йов дээр хурч ирээд Йовыг хараад за энэ ч дээ ер нь өнгөрчтэй энэ бол одоо бүр юу гэмдэ одоо энэ үнээс авах юм ч алга болж дээ гэсэн утгаар толгоогоо сэгсэрч байсан гэсэн үг. 자, 또 머리를 흔들었다는 말 또 두 번째 참고 성경은 이사야 37장 22절 보세요. За бас толгой сэгсрэхтэй холбоотой дараагийн ишлэл болохоор Исая 37장 22절. 37 22절 네. 37гийн 22. 네, 거기 보면 여호와께서 그에 대하여 이같이 이르시되 처녀딸 시온이 너를 멸시하며 조소하였고 딸 예루살렘이 너를 향하여 머리를 흔들었느니라 그랬습니다. Түүний эсрэг эзэн үгээ ийхүү альдав. Онгон охин Сион нь чамайг басамжлан илэглэн Иерусалим охин араас чинь толгоогоо сэгсэрнэ. 이제 머리를 흔드는 것은 벌써 그 사람을 멸시하는 그런 태도입니다. Тэгэхээр толгоогоо сэгсэрнэ гэдэг бол тэр хүнийг басамжилж байгаа, дорд үзэж байгаа илэрхийлэл юм аа. 그 다음에 예레미야 18장 16절에도 나와 있습니다. За мөн Иремья 18-ийн 16 дээрээс 예레미야 гарч 18장 байгаа. 16절 그들이 땅으로 놀랍고 영영한 처소가 되게 하리니 그리로 지나는 자마다 놀라서 그 머리를 흔들리라 그랬습니다. Нутгаа эзгүүрэл буюу үргэлжийн харуусал болгохын тулд байлаа. Үүний хажуугаар өнгөрдөг хүн бүр гайхаж толгоогоо сэгсрэх болно. 마태복음에도 나와 있습니다. 마태복음 27장 Матай номон дээр ч гэсэн гардаг. 27 дугаар бүлгийн 마태복음 27장 39절 보면은 39 дэх эшлэл. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 그랬습니다. Дэрэгдүүр нь өнгөрөхсөд толгой сэгсрэн түүнийг доромжилж. 이렇게 머리를 흔든다는 것은 이렇게 상대방을 정죄하고 멸시하는 태도를 말하는 것입니다. Тэгэхээр толгоогоо сэгсэрнэ гэдэг бол нөгөө хүнээ юу буруутгаж үл ойшоож байгааг илэрхийлдэг байна. 하나님은 보통 일반적인 그 섭리로 모든 사람을 취급하지만 때로는 특수한 섭리도 있다는 것입니다. Тэгээ бурхны одоо төлөвлөгөөнд болохоор ерөнхийдөө бол бүх хүндрэлтэнд хандсан нийтлэг төлөвлөгөө байдаг ч гэсэн бас зарим тохиолдолд юм онцгой төлөвлөгөө байдаг. 욥이 당하는 고난은 하나님의 특수한 섭리에서 온 것입니다. Тэр Йовд учирсан энэ зовлон бэрхшээл бол ялцчгүй бурхны тэр онцгой төлөвлөгөөний дагуу болсон юм аа. 그 섭리라고는 뜻이 뭐 이해가 가시죠? 섭리는 하나님께서 피조물에 대한 그런 그 계획, 뭐 의도를 말하는 겁니다. 네. 섭리. 네. 예. 계획으로 그냥 네. 동역을 했어요. 네? 계획으로. 계획도, 계획이라고. 예, 네. 계획도 뭐 거의 맞는 말입니다. 자, 이렇게 머리를 흔든다는 것은 이게 일반적으로 다른 사람의 행동에 대해서 정죄하면서 조롱하는 그런 것을 암시적으로 보여주는 것입니다. Тэгэхээр нөгөө толгоогоо сэгснэ гэдэг бол тэ хүнийг буруутгасан, илэглэж доромжилсан, дорд үзсэн үл ойшоосон ийм утгатай. 사람 보고 함부로 머리를 흔들면 안 됩니다. Тэгэхээр одоо хэн нэгэн хүн лөө харж хамаагүй толгоогоо сэгсэрч болохгүй нэ.
네, 그다음에 5절 말씀 보겠습니다. За 5 дугаар ишлэл. 네, 그래도 입으로 너희를 강하게 하며 입술의 위로로 너희의 근심을 풀었으리라 그랬습니다. Амаараа би та нарыг хүчрхэгжүүлж уруулынхаа тайвшрууллаар зовлонгч нь нэмэглэх байсан. 자, 이것은 욥이 만일 위로하는 자리에 있었다고 하면은 친구들을 정죄하거나 멸시하지 않고 위로해주고 힘을 주는 말을 해서 근심을 풀어주고 강하게 하겠다는 것입니다. За энэ болохоор хэрвээ Йов найзуудынхаа оронд тэр тайвшруулагчийн байр суурин дээр байсан бол найзуудаа зовж зүдэрч байхад амаараа хүчрхэгжүүлж уруулынхаа тайвшрууллаар зовлонг нь нэмэглэх байсан гэж. 이게 욥은 자기가 만약에 친구들의 그 자리에 있었다고 한다면은 자기는 좀 위로해주고 이렇게 힘을 주는 말을 했을 것이다. 그런 뜻입니다. Хэрвээ найзуудынхаа оронд Йов байсан бол тэр найзууд шигээ ингэж чичлээл буруутгаад байхгүй харин найзуудаа улам бүр хүчрхэгжүүлж тэдэнд одоо хүч тэнхээ өгөх, тайвшруулж тайтгаруулах тийм үгсийг хэлэх байсан гэж. 네, 이것은 욥이 자기를 정죄하고 고통을 주는 그 엘리바스를 아주 그 책망하는 그 질책하는 말입니다. Тэгэхээр энэ нь болохоор нэгэсэндээ юу өөрийг нь одоо тэр Элифаз ингээ буруутгал байсан учраас түүнийх нь эсрэг Элифазыг одоо зэмлж байгаа үг юм аа. 자, 여기서 우리는 무엇을 배워야 되겠냐면은 누구에게나 바른 진리로 그 사건에 대한 합당한 말을 해주고 또 위로해주고 소망과 용기를 주는 말을 해줘야 된다는 것입니다. Эндээс бид нар ямар сургамж авч болох вэ гэхээр хинч байсан гэсэн тийм ээ тэр хүний тэр нөхцөл байдлыг нь бид нар бүрэн одоо зөв ойлгож авсны үндсэн дээр дүгнэлтийг хийж тэгээд тэр нөхцөл байдалд нь тохирсон тэгээд тэр хүнийг одоо тайтгаруулж тайвшруулсан тэгээд бас тэр хүнд урам зориг хүч тэнхээ өгсөн тийм үгийг хэлэх ёстой юм аа гэсэн ийм сургамжийг авч болно. 그래서 이렇게 힘이 없어 쓰러져 있는 사람이나 고난당하는 사람에게 용기를 주어서 또 소망을 주어서 힘있게 나아갈 수 있도록 하라는 것입니다. Тэгээд хүчгүй болоод төлдөөд унчихсан альсгүлүүл зовлон бэрхшээл нухлагдсан өвчнөд одоо дарлагдсан тийм хүмүүс дээр очиод бид нар тэр хүмүүсийг одоо зориг урам зориг өгөх, зоригжуулах, хүчрхэгжүүлэх бас итгэл найдвар төрүүлэх тийм үгийг хэлэх ёстой юм. 사람이 낙심하고 쓰러져 있는 사람을 찾아가서 위로해주고 또 용기를 주는 말을 해주면은 또 그 말을 듣고 그 사람이 다시금 힘을 얻어서 일어났다면은 얼마나 좋은 일입니까? Цөхрөөж шантраа тийм ээ сэтгэлээр унчихсан байгаа. Тийм хүн дээр очиод тэр хүнд тайтгарал болох урам зориг хүч тэнхээг өгөх үгийг хэлээд тэгээд тэр үгийг сонссон хүн эргээд хүчрхэгжээд дахиад сэргээд босоод ирэх юм бол тэрэн шиг баяртай явдал гэж юу яах вэ? 네, 우리도 이제 그런 사람이 되라는 것입니다. Бид нарыг ч гэсэн тийм л хүн болоорой гэж сургамжилж байна. 네, 그러면 두 번째 대지 6절로 16절의 내용 보겠습니다. За 2 дугаар хэсэг 6-аас 16 дугаар ишлэл. 여기는 이제 욥은 모든 고난이 하나님께로부터 온 것인 줄을 믿었다는 내용입니다. За энэ хэсэг болохоор Йов бүхий л тэр зовлон зүдгүүрлэл бурхнаас ирсэн гэдэгт итгэсэн тухай өгүүлж байгаа. 네, 6절 말씀을 읽어보겠습니다. 6 дугаар ишлэг уншъя. 내가 말하여도 내 근심이 풀리지 아니하나니 잠잠한들 어찌 평안하랴. Намайг ярьлаа гэд өвчин минь багасахгүй. Намайг боллоо гэхэд үүнээс хэр их багасах вэ? 자, 사람이 고통이 너무 심할 때는 뭐 좀 신음하는 그런 소리를 내면은 조금 그 근심이 좀 풀립니다. Хүн одоо асар их ингээд өвдөж явах үедээ жоохон ч гэсэн одоо яолох юм бол тэр дуу авиаг ингээд яолж гарга
дуу гаргах юм бол тэр өвчин арай жоохон ингээд багасч хөнгөрдөг. 너무 고통이 심할 때는 막 소리라도 좀 지르면 좀 낫다는 뜻이죠. Заавал өвчин ч гэхгүй те зовж шаналсан үедээ одоо хүн одоо ууланд гараад одоо орилдог шүү дээ те орилох ч юм уу хашгирах ч юм уу. Тэхийн бол тэр зовлон шанал багц жолтой нэмгэрдэг. 그러나 욥은 고통과 번민이 너무 심하기 때문에 아무리 신음하는 소리를 내도 근심이 풀리지 않는다는 것입니다. Гэтэл Йовд одоо учирсан энэ өвчин зовлон тэр шанал нь болохоор үнэхээр одоо асар их одоо хэмжээшгүй их байсан учраас тэгж яосон ч гэсэн тэгж хашгирсан ч гэсэн ерөөсөө нэмгэрэхгүй байсан. Багасахгүй байсан. 뭐 그렇다고 해서 잠잠해서 평안 있는 것도 아니라는 것입니다. Тэглээ гээд тийм ээ одоо зүгээр чимээгүй дуугүй байлаа гээд бас юу одоо тэр нь багасахгүй амар тайван болж байгаа ч юм байхгүй. 그러니까 욥은 신음하는 소리를 내도 평안이 없고 가만히 있어도 평안이 없으니까 계속되는 그 고통이 얼마나 심한다는 것을 알 수가 있다는 것입니다. Тэр Йовын хувьд болохоор яолж хашгирлаа ч гэсэн зовлон нэмгэрэхгүй тэглээгээд одоо таг чимээгүй байгаад ч гэсэн тайвшрал ирэхгүй. Яг ерөөсөө ямар ч зүйл тус болохооргүй тийм одоо аимшигтай ихээр зовж шаналж байсан гэсэн үг юм. 욥이 당하는 고난은 일반 사람들이 당하는 고난하고는 비교할 수 없을 만큼 아주 큰 고난입니다. Явд учирсан энэ зовлон болвол одоо жирийн нэг одоо энгийн нэг хүмүүст тохиолдог тэр зовлонтой зөөрлөшгүй хэмжээний тийм их зовлон байсан. 근데 너무 고통이 심하니까 뭐 소리를 지른다고 해도 그 고통이 감해지는 게 아니고 그렇다고 가만히 있다고 해도 그 고통이 감해지는 게 아니라는 것입니다. Тэр тийм их зовлон байсан учраас одоо энийг гаргаж ярьлаа ч гэсэн орилж хашгирч одоо яоллоо ч гэсэн тэр нь өвчин багасахгүй за тэглээгээд зүгээр чимээгүй байгаад байлаа ч гэсэн тэр нь ерөөсөө нэмгэрэхгүй тийм хэмжээний зовлон тохиолдсон байна. 네, 그다음 7절 말씀 보겠습니다. За 이제 7. 네, 이제 주께서 나를 공곡해 하시고 나의 무리를 패괴케 하셨나이다. Харин одоо тэр намайг сольдоолаа. Бүх нөхөрлөлийг минь та хоосон болголоо. 이제 욥은 자신이 당한 고난과 자기 가족의 멸망이 우연이 된 것이 아니고 하나님께서 그렇게 하신 줄을 알고 있었습니다. Тэгэхээр Йов бол өөрт нь тохиолдсон тэр зовлон мөн гэр бүлд нь тохиолдсон тэр одоо сүйрэл тийм ээ. Энэ бүхэн бол зүгээр нэг санамсаргүй зүйл биш ээ гэдгийг Йов мэдчихсэн. 예, 세상에 일어나는 모든 일들은 우연이 없고 모든 것을 다 하나님께서 다 계획하시고 또 그대로 진행하시는 것입니다. Энэ ертөнцид болж байгаа бүхий л үйл явдлууд бол ерөөсөө санамсаргүй үр дүн байдаггүй. Энэ бүхэн бол бүгдээрээ Бурхны төлөвлөснөөр болж байдаг юм аа. 여기 나의 무리를 패극케 하셨나이다 했는데 그 나의 무리는 바로 그 자녀들을 가리키는 것입니다. Бүх нөхөрлөлийг минь та хоосон болголоо гэсэн байна те. Энэ бүх нөхөрлөл гэдэг нь бол одоо тэр үр хүүхэд гэр бүлийнхнийхээ талаар хэлж байгаа. 네, 이 환란이 우연히 일어난 것이라고 하면은 낭망할 수밖에 없습니다. Хэрвээ энэ зовлон зүгээр санамсаргүйгээр тохиолддгоо гэх юм бол бид нэр одоо урам хугарах болно. 그러나 하나님은 이 아프게 하시다가도 다시 낫게 해주시는 분이기 때문에 소망이 있다는 것입니다. Харин тийм биш тийм ээ санамсаргүй биш энэ бол Бурхны төлөвлөгөөгөөр болдог, Бурхны зөвшөөрснөөр болдог. Тэгээд Бурхан ингэж бид нарыг хэдийгээр одоо өвтгдөг ч гэсэн
буцаага тэр шарахыг минь боож өгдөг бурхан учраас биднэрт найдвар байгаамаа. 네, 욥기 5장 18절 한번 보세요. За Йов 5-ын 18-р ишлэгийг харъя. 거기 뭐 하나님은 아프게 하시다가 싸매시며 상하게 하시다가 그 손으로 고치시나니 그렇습니다. За тэрээр шархлуулдагч боож өгдөг, тэрээр цогтөгч түүний мотор эдгээдгээ гэсэн байна. 하나님은 이렇게 하나님의 계획대로 좀 뜻대로 이렇게 연단시켜서 하나님의 자녀로서의 자격을 길러나가게 하시는 것입니다. Тэр бурхан өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө тэр төлөвлөгөөний дагуу биднийг ингэж хатуужуулж, дасгалжуулснараа бурханы хүүхдийн тэр амьдралаар биднийг зохистой хүмүүс болгож өсгөж өгдөг юм аа. 그러니까 욥이 당하는 환난은 하나님께로부터 온 일이기 때문에 소망이 있다는 것입니다. Тэгэхээр Йовд учирсан энэ зовлон бол бурханаас ирсэн зовлон учраас Йовд найдвар байгаа хэрэг юм. 오늘날 성도가 당하는 모든 환난과 고난은 다 하나님께서 허락하신 것입니다. Өнөөдөр ч гэсэн итгэвч хүмүүст тохиолдож байгаа тэр зовлон зүдгүүр бэрхшээл асуудлууд бол бүгд бурхны зөвшөөрсөн бурхны хүсснээр тохиолдож байгаа зүйлс юм. 그러나 그 고난을 당하게 하는 자는 바로 사탄이었습니다. 네? 사탄이 그런 욥에게 그 고난을 당하게 하셨다는 겁니다. За тэгтээ бол энэ зовлонг одоо ингэж бурхнаар зөвшөөрүүлсэн тий бурхан одоо Йовыг ингэж Йовд зовлон өгөхөд хүргэсэн этгээд нь бол сатан байгаа. 그래서 그 고린도후서 12장 7절에도 보면 사도 바울은 하나님이 주신 가시가 사탄의 사자라고 말하고 있습니다. 고린도후서 고린도후서 12장 7절. за 2 дугаар Коринт 12-ийн 7 дээр бас Паул хэлсэн байгаа. Мөнөөх агуу гайхамшигт илчлүүдээс болж махбодод минь өргөс өгөгдөж өөрийгөө хит төвлөхөөс сэргийлж намайг сатаны зарлага илж дэлсэн ажээ гэж. 한번 읽어보겠습니다. 고린도서 12장 7절. 여러 계시를 받는 것이 지극히 크므로 너무 자고하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자고하지 않게 하려 하심이라 그랬습니다. Тэгээ мөнөөх агуу гайхамшигт илчлүүдээс болж мах бодод минь өргөс өгөгдөж өөрийгөө хит дөвүүлэгээс сэргийлж намайг сатаны зарлага илж дэлсэн ажээ. 네, 그 고난을 주신 목적은 너무 자고하지 않게, 즉 교만하지 않게 하기 위함이라는 것입니다. Тэр Паулийн хувьд бол энэ зовлонг бурхан зөвшөөрсөн нь болохоор өөрийгөө хит дөвүүлгэхүй гэсэндээ өөрийгөө хит дөвүүлгэхээс сэргийлж энэ зовлонг энэ махбодын өргөсийг өгсөн байна. 그러므로 모든 환난과 고난의 결과는 은혜와 복으로 주시기 위한 것입니다. Гэхдээ тэр бурхан тэр зовлонг өгөхдөө тэр бүхий л зовлон ба бэрхшээл эцсийн үр дүн нь болохоор 은혜와 복. 은혜와 그러니까 нэгүүлсэл ба зөрөөллөөр одоо хариулж өгөхийн тулд энэ зовлонг зөвшөөрдөг байгаа. 참고 성경을 한번 보겠습니다. 신명기 8장 16절. Заавалтай холбоотой ишлэл Дэд хууль 8-ын 16. 신명기 8장 16절 말씀 한번 보겠습니다. 내 열조도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. Чамайг номхотгон чамайг сорж шалгаад эцэст нь чамайг сайн сайхан амьдруулахын тулд тэрээр чиний эцэг өвгөд ч мэддгүй байсан маннагаар цөлд чамайг хооллож байсан билээ. 이스라엘 백성들을 광야에서 이렇게 여러 가지 많은 환난과
고난을 당하게 하신 것은 사실은 하나님께서 마침내 복을 주시기 위해서 주신 거라는 겁니다. Израилийн ард түмэн цөл дээр явж байхдаа маш олон тэр сорилт, шалгалт тийм ээ бас зовлон бэрхшээлийг даван туулсан байгаа. Тэгээ энэ бүхэн нь бол эцэстээ тэднийг сайн сайхан амьдруулахын тулд Бурхны өгсөн сорилт, шалгалт байсан. 근데 우리 성도가 이렇게 믿음을 지키다가 고난 당하고 그 고난 중에 만약에 죽는다면은 더 좋고 영광스러운 하늘나라에 간다는 것입니다. Тэгээ итгэвч бид нар ч гэсэн энэ итгэлийн амьдралаа сахин амьдрах явцдаа зовлон зүдгүүр амсаж тэр чигтээлбэл одоо амь насаач алдах эрсдэл тохиолдож болно. Хэрвээ одоо тийм байдалтайгаар амь насаа алдах юм бол бас түүний эцэст нь тэр мөнхийн үлсэд орох шагнал хүлээж байдаг. 여기서 히브리서 12장 5절로 8절에도 보면은 하나님께서는 사랑하는 자를 징계하신다고 그랬습니다. Еврей서 12장 12장 5절에서 8절. намын Еврей 12-ийн 5-аас 8 дугаар эшлэгийг харах юм бол Бурхан хайртай хүүхдүүдээ сахилгажуулдаг гэж хэлсэн байна. 네, 거기 6절 말씀 한번 읽어보면요. 6절만. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하심이니라. Зөвхөн 6 дугаар эшлэгийг нь уншия. Учир нь хайрладаг хүнээ эзэн сахилгажуулдаг, хүлээн авдаг хүү болгоно тэр ташуурддаг. 그러니까 고난을 당하는 것도 또 징계가 오는 것도 결국은 다 하나님이 사랑하기 때문에 주시는 거라는 겁니다. Эцэст зовлон зүдгүүрч байна уу, сахилгажуулалтч байна уу? Энэ бүхнийг зөвшөөрч байгаагийн учир нь бол хайртай учраас гэж хэлсэн байна. 그래서 만약에 징계가 없다면은 그 사람은 참아들이 아니고 사생자라고 이렇게 히브리서 5장에 말했잖아요. 12장에. За бас энэ хэрвээ эзэн сахилгажуулдаггүй байх юм бол тэр нь бутаж хөөхт юм аа гэж бас хэлсэн байгаа. 사랑하는 아들들마다 하나님은 이렇게 채찍질하시고 징계하셔서 하나님의 아들로서의 자격을 길러나가시는 것입니다. Тэр хайрладаг хүн болгоно хайрладаг хүүхэд болгоно бурхан гэж сахилгажуулснараа бурхны одоо жинхэнэ хүүхэд мөн гэдгийг нь гэж баталгаажуулдаг байна. 네, 그러니까 그런 징계가 올 때에 육체적으로는 물론 고통스럽지만은 그 징계를 통해서 하나님이 나를 연단시키고 하나님의 아들의 자격을 기르시기 때문에 감사해야 되는 것입니다. Тийм учраас ийм сахилгажуулалт ирэх үед бидний хэдийгээр бие махбод маань асар ихээр өвддөгч гэсэн бид нар сайтар төвчж чадах юм бол эцэстээ одоо энэ бурхны хүүхдийн одоо эрх маань илүү одоо баталгааждаг. Тэгээ бас итгэл дотор бид нар илүү хатууддаг байгаа. 네, 그다음에 8절 말씀 보겠습니다. За цааш нь 8 дугаар эшлэл. 주께서 나를 시들게 하셨으니 이는 나를 향하여 증거를 삼으심이라 나의 파리한 모양이 일어나서 대면하여 나의 죄를 증거하나이다. Та намайг хатааж хорчилгон энэ нь миний эсрэг гэрч болжээ. Миний дороотол миний эсрэг болсон бөгөөд энэ нь нүүрэн дээр минь гэрчилнэ. 욥은 자기 몸이 시들어진 것이 하나님이 치신 증거고 또 파리한 것이 자기 죄를 증거한 것이라는 것입니다. 다시 말씀해 주세요. 그러니까 욥은 자기 몸이 이렇게 시들어진 것은 하나님이 자기를 치신 증거라는 것이고 또 파리해진 것도 자기 죄를 증거한 것이라는 거예요. За Йовын одоо тэр Йов зовлон зүдгүүрээсээ болоод яг л хатаж хорчилсан мэт болсон. Энэ хатаж хорчилсан байдал нь Йовын эсрэг гэрч болж байгаа.
Тэгээд бас Йовын тэр доройтож сулдсан тэр байдал нь түүний эсрэг түүний одоо түүний эсрэг гэрч одоо гим нүглийнх нь гэрч гэж хэлж байна л да. 그러니까 욥이 자기 몸이 이렇게 병들어서 뭐 아주 만신창이가 됐잖아요. 그것은 바로 하나님이 나를 치신 증거라는 것이고 또 내 몸도 이렇게 많이 약해진 것도 자기 죄를 증거한 것이란 뜻입니다. Тэгээд тэр өвчнөөсөө болоод мэдээж одоо Йовын тэр төрөх байдал бол хатаж хорч байгаа тийм ээ, өвчтөе хүн ямар л олигтой байдаг гэлээ дээ. Турж ицээ тийм ээ, хатаж хорч ицсэн. Тийм байдал нь бол одоо бурхан Йовыг зогсны гэрч юм аа. Бас тэр ийм одоо урд нь бол одоо баян чинээлэг тийм ээ, тэнхлэн хүн байсан бол одоо ингэтлээд дорд орж ингэж доройтсон энэ байдал нь ч гэсэн түүний эсрэг нүглийнхэн гэрч болж байгаамаа. 네, 욥은 사실 죄가 없지만 고난받고 죄인으로 취급받는다는 뜻으로 말한 겁니다. Гэхдээ энэ нүглийнхэн гэрч болж байгаа гэдэг нь болохоор Йов нүгэл үлдсэн гэсэн үг биш, харин ингэж их зовлон амсны эцэст яг л тэр нүгэл хийсэн хүнтэй адилхан болсон гэдгийг илэрхийлж байгаа. 여기 왜 시들겠다 그런 말 있잖아요. 시들겠다는 것이 바로 욥이 질병과 고난을 당함으로 몸이 아주 다 일그러진 것을 뜻하는 것입니다. Тэгээд 8 дээр эхлэл дээр нь та намайг хатааж хорчилгосон гэж байна тий. Энэ бол нөгөө өвчин зовлонд нэрвэгдээд хүний бие ингэж туурж эцэж цог хийдэг тэр байдлыг хэлж байгаа. 욥 자신은 이런 징계를 받아야 할 만한 범죄를 저지른 적이 없습니다. Яв өөрөө бол одоо ийм шийтгэл өртгээр шийтгэл амсгаар тийм гим нүгэл үйлдэжсэн удаа байхгүй. 그렇지만 결과적으로 자신에게 임한 그 아주 극한적인 그 고난은, 그 재난은 자신의 죄악을 증거하는 격이 되고 말았다는 것입니다. Гэхдээ одоо эцсийн үр дүнг нь аваад үзэх юм бол хэдийгээр Йов ямар ч гим нүгэлгүй байсан ч гэсэн энэ зовлонгийн эцсийн үр дүнг нь харахаар яг л Йов өөрөө аимшигтай тэр гим нүгэл үйлдсэн хүн шиг тийм ихээр тарчлан зовж байна гэсэн утгатай. 그러니까 욥은 자기는 죄는 없지만 이런 고난을 많이 당하는 것이 이게 마치 자기가 죄악이 있는 것처럼 사람들에게 증거되는 격이 되고 말았다는 뜻이에요. Нэг гэсэндээ одоо Йов өөрөө бол нүгэл үйлдээгүй ч гэсэн тэр яг л нүгэл үйлдсэн хүний одоо шийтгэл болж ирдэг тэр аимшигтай тэр зовлон зүдгүүр тийм ээ өвчин шаналлууд ингээд түнд тохиолдсон байгаа. Тэгэхээр түүнийг харсан хүн болгон одоо Йовыг нүгэлтэй гэж одоо тооцоход хүрч байна. Эцээс. 따라서 욥은 이제 자신이 친구들에게 결백을 호소해 봐야 아무도 그의 말을 믿지 못하게 되었다는 거 탄식하고 있는 것입니다. Тийм болохоор тэр өөрийнхөө найз нарт ч гэсэн өөрийгөө хичнээн одоо гимгүү гэдгийгээ тайлбарлаад ч тийм ээ яриад ойлгуулах гэж ятгаад ч одоо нэмэргүй байна гэдгийг хэмээн одоо халаглаж байна. 그러니까 나는 하나님 앞에 아무런 죄를 짓지 않았다고 이렇게 아무리 말을 해도 자기가 당하고 있는 이런 큰 고난을 보면은 사람들이 다 저 사람은 죄를 지었다라고 이렇게 볼 수밖에 없다는 것입니다. Бурхны өмнө би ямар ч гимгүй, би ямар ч нүгэл үйлдээгүй гэж хичнээн өөрийгөө одоо өмгөөлөөд ч гэсэн хичнээн ятгаж тайлбарлаад ч гэсэн хүмүүсийн нүдэн дээр бол Йов нүгэл үйлдсэн хүнтэй л адилхан нүгэлтэн гэж л тооцогдож байгаа хэрэг юм. 그러니까 나는 죄가 없는데 이런 고난을 당하는 것을 친구들이 보면은 나를 죄인으로 취급하고 있다는 것을 그걸 탄식한다는 뜻입니다.
Тэгээ өөрийнх нь зүгээс болохоор ямар ч нүгэл үлдээгүй, би ямар ч гин буруугүй гэж хичнээн бодсон ч гэсэн түүнийгээ батлах гэж, нотлох гэж оролцсон ч гэсэн найз нөхдийнх нь нүдэнд ч гэсэн Йов ялтчгүй гин буруутан болж л харагдаад байгаа хэрэгтэй. Үүний төлөө одоо харамсаж халаглаж байгаа юм аа. 네, 잠시 쉬었다 하겠습니다. 네, 10분 За 동안. түр завсарлаа. 10 минут завсарлаа. 네, 이제 9절 말씀 보겠습니다. 16-гийн 9. 네, 그는 진노하사 나를 찢고 군박하시며 나를 향하여 이를 갈고 대적이 되어 뾰족한 눈으로 나를 보시고 그랬습니다. Түүний хилэн намайг тасчин ангуужилж тэр над руу шүдээ хавирав. Өснөд минь нүдээ хурцлав. 네, 여기 하나님께서 욥을 심한 고난 가운데 두신 것을 욥이 좀 풍자적으로 한 말입니다. За тэгэхээр бурхан Йовыг маш тийм аимшигтай зовлон зүдгүүр дунд байлгаж одоо тавьсан гэдгийг Йов ингэж юу зүйрлэж ингэж хэлсэн байна. 그러니까 이제 뭐 직접적으로 이렇게 비판하기보다는 그렇게 유머스럽게 이렇게 말했다고 볼 수 있습니다. За шууд одоо утгаар нь биш жоохон ёгт маягаар тийм ээ ёгтолж ингэж илэрхийлсэн байна. 그래서 이렇게 하나님께서 자기를 찢고 또 그 적대시하고 또 이를 갈고 대적이 된 것 같이 뾰족한 눈으로 보는 것 같다는 것입니다. Тэр юу гэж ёгтолж илэрхийлсэн байна гэхээр бурхан Йовыг Йовд хилэгнэж түүнийг тасчиж ангуучилж бас Йов руу шүдээ хавирч яг өстөн дайсан шиг нь нүдээ хурцлан харсан гэж ингэж одоо ёгтолж өгүүлсэн байна. 욥이 이런 말을 한 것은 하나님을 원망하는 말이 아니라 아주 심한 고난 중에 던져두시고 돌봐주시지 않는 데 대한 이 안타까운 그 마음에서 나온 말입니다. Гэхдээ энэ нь бол Йов бурханд гомдлож байгаа хэрэг биш харин ийм аимшигтай зовлон дунд зовлонд одоо учруулсан гэхэрнээ өөрийг нь одоо анхаарч хайхрахгүй байхав өөрт нь анхаарал хандуулахгүй байгаа нь одоо халаглаж одоо харамсаж өгүүлсэн хэрэг юм аа. 이처럼 이렇게 욥이 너무 심한 고난을 당하고 있는데도 불구하고 하나님께서 돌봐주시지 않는 것 같은 그런 느낌이 들기 때문에 안타까운 마음으로 이런 말을 한 것입니다. Энэ нь бол бурхны зүгээс анхаарахгүй одоо анхаарал халамж тавихгүй байсандаа биш Йовд өөрт нь тэгж санагдсан байгаа. Бурхан өөрийг нь тийм аимшигтай зовлонд учруулж хаад тэгсэн хэрнээ өөрт нь ерөөсөө анхаарал халамж тавихгүй ерөөсөө авч үзэхгүй тоож харахгүй байгаа мэтэр санагдаж байсан. 그리고 10절로 11절에 보면은 무리들은 나를 향하여 입을 벌리며 나를 천대하여 뺨을 치며 함께 모여 나를 대적하는구나. 하나님이 나를 경건치 않은 자에게 붙이시며 악인의 손에 던지셨구나. 10-11 эшлэл тэд амаа над руу ангайлгаж зэвүүцлэр хацар дээр минь занчиж миний эсрэг бөгнөрсөн билээ. Бурхан намайг гадсан хүмүүсийн саварт зөнд нь орхиж гин буруутнуудын гарт тушаажээ. 네, 이 말도 하나님께서 자기를 이 경건치 않은 자들의 손에 붙였기 때문에 그들에게 멸시와 천대와 비방과 능욕을 받는다는 것입니다. Энэ ч гэсэн адилхан бурхан Йовыг тэр бурханлаг бус гажууд хүмүүсийн гарт орхисон учраас тэд Йовд зэвүүцэл зодуур, данчуур тэгээд бас буруутгалаар
Йовд хандаж байсан. 이것도 역시 욥이 원망하는 말이 아니고 성도가 악인들에게 너무 멸시와 비방을 받는 것을 안타깝게 여겨서 하나님께 호소하는 말입니다. За энэ ч гэсэн мөн адилхан Йов бурханд гомдлож байгаа хэрэг биш, харин одоо ийм зөв шударга итгэгч нар тийм ээ, ариун хүмүүс ингэж гин буруутнуудад одоо ингэж тэдний одоо зэвүүцлийг хүртэж тэднэрээр занчуулж ингэж үнэхээр одоо үл тоомсорлогдож басамжлагдаж байгаагийн төлөө халаглсан сэтгэлээрээ ингэж хэлсэн байна. 하나님께서 이렇게 심한 고난을 주시는 것은 자기를 낮추시고 또 겸손하게 하시려고 이런 고난을 당하게 하시는 것입니다. Харин яг ном 9-оор бол бурхан одоо Йобыг илүү даруй болгож тийм ээ, илүү одоо тэгш номхдохын тулд энэ бүх зовлонг зөвшөөрсөн. 사람이 망하게 되는 두 가지 요인을 살펴보면은 하나는 교만이고 하나는 욕심입니다. Хүн ер нь сүрэх хоёр шалтгаан байдаг. Нэг нь болохоор бардамнал, нэг нь болохоор шунал байдаг. 그게 사람이 교만하고 욕심이 들어오게 되면은 망하는 길로 빠진다는 것입니다. Хүнд ерөөсө хүн бардам загнаал шуналд автаал эхлэх юм бол тэр сүрлийнхээ зам руу орж байгаа гэсэн үг. 그래서 하나님께서 사랑하는 자녀들이 망하는 자리에 빠지지 않게 하시려고 이렇게 극심한 고난을 주어서 그를 낮추시는 것입니다. Тийм учраас бурхан өөрийнхөө хайртай хүүхдүүдийг тийм сүрлийн зам руу битгий орчихоосоо гэсэндээ ингэж ихээр одоо өвтгөөд ч болтугай ийм их зовлон амьсгалтай одоо ийм зовлон шаналлыг өгөөд ч болтугай зөв замд нь оруулж даруй номхон болгохыг хүсдэг. 사람이 높아지는 것만 은혜가 아니라 낮아지는 것도 은혜입니다. Тэгэхээр нэг ёсондоо хүн өргөмжлөгдөх нь л зөвхөн бурхны нэгүсэл биш, бас дорд болгогдож тийм ээ одоо номхотгох нь ч гэсэн бурхны нэгүсэл юм аа. 하나님께서 예수님도 지극히 낮은 자리에 내려오게 하셨습니다. Бурхан Есүсийг ч гэсэн хамгийн доорд байр суурин дээр аваачиж байсан. 그래서 하나님이신 예수 그리스도께서 한 피조물인 사람의 모양으로 이 땅에 오셨습니다. Тэмч учраас бурхан өөрөө бурхан хэрнээ Есүс Христ энэ дэлхий дээр хамгийн доорд одоо хүний махбодыг өмсөж ирсэн байгаа. 그리고 인간이 당하는 최고의 고난을 당하셨습니다. Тэгээд хүнд тохиолддог хамгийн адгийн тэр зовлон зүтгүүрийг амссан. 이렇게 많은 고난을 겪으시고 또 그 고난을 다 믿음으로 통과하셨기 때문에 하나님께서 예수 그리스도를 지극히 높이셨습니다. Тэгээд тэр бүх хүнд тохиолддог хамгийн адгийн тэр зовлон зүтгүүрийг амсаж тэгээд итгэлээрээ тэр зовлон зүтгүүрийг ялан дээсэн учраас бурхан түүнийг хамгийн дээд нэгэн болгож өргөмжилсөн. 네, 참고 성경을 보면 빌립보서 2장 6절부터 보겠습니다. Даунтэй холбоотой ишлэн Филиппо 2-ын 6-р ишлээс эхлээд болно. 네, 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으심이라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들과 모든 무릎을 예수의 이름에
꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 11절까지 봤습니다. 6-аас 11 хүртэл уншъя. Хэдийгээр тэрээр Бурхны дүр байсан ч Бурхантай тэгш байх гэсэнгүй. Харин өөрийгөө юу ч үгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ. Хүн төрхийг олсон тэрээр өөрийгөө дорд болгож үхэлд загалмайн үхэлд хүртэл дуулууртай байв. Тиймээс ч Бурхан үлэмжийн дээдээр түүнийг өргөмжилсөн бөгөөд алив нэрээс дээд нэрийг түүнд сойрхов. Ингэснээр Есүсийн нэрд тэнгэр дэх, газар дээрх, газрын доорх бүгд өвдөг сүгдэж, хэл бүхэн Есүс Христийг эзэн хэмээн өчөж, эцэг Бурханд алдрыг өргөхийн төлөө ажээ. Амен. 하나님께서 낮추실 때에는 아무 소리 말고 낮아지는 게 은혜입니다. Тэгэхээр Бурхан биднийг дорд болгох үед нь бид нар юу ч дуурахгүйгээр үг дуугүйгээр дорд болох хэрэгтэй. Ингэх нь Бурханы нэгүсэл юм аа. 사람에게 멸시와 천대를 받는 것이 뭐 부끄러운 것이 아니라 내가 하나님의 말씀대로 행하지 못하는 것이 부끄러운 것입니다. Бидний ичих ёстой зүйл бол хүмүүст доромжлогдож, ад үзэгдэж элэг дог болох нь бидний ичих ёстой зүйл биш, харин Бурханы үгээр амьдрах чадахгүй байх нь ичих зүйл юм. 내가 하나님의 말씀대로 살려고 하니까 때로는 사람들에게 멸시를 당하고 또 고난을 당할 때도 있습니다. Бурханы үгээр явах гэхээр, Бурханы үгээр амьдрах гэхээр заримдаа хүмүүст ад үзэгдэж, элэг дог болж доромжлогдох үе байдаг. 그렇다고 해서 내가 멸시와 고난을 당하지 않겠다고 그래서 하나님의 말씀을 양보하고 내버리면 하나님께 복을 받지 못합니다. Тэглээгээд би хүмүүст ад үзэгдмээргүй байна. Хүмүүст элэг дог болж хүмүүсээр доромжлуулмааргүй байна. Бас одоо ийм зовлон зүдгүүр амсмааргүй байна гэд Бурханы үгийг үл тоомсорлож, Бурханы үгийг хөсрөх хаях юм бол болохгүй. 말씀을 지키기 위해서 나는 낮아지고 또 비천해질지라도 하나님만 높아지고 하나님의 말씀만 붙잡고 나가야 됩니다. Тэр Бурханы үгээс бат зуурч тийм ээ хэдийгээр одоо би өөрөө доромжлогдож хүмүүст дорд үзэгдэж байсан ч гэсэн хамаагүй зөвхөн Бурханыг л өргөмжилж Бурханы үгээс зуурч амьдрах хэрэгтэй юм аа. 참고 성경을 보겠습니다. 예레미야 애가 3장. За үүнтэй холбоотой ишлэн гэм гашуудл 3 дугаар бүлгийн 27절부터 32절까지입니다. 27-оос 32. 사람이 젊었을 때 멍에를 매는 것이 좋으니 혼자 앉아서 잠잠할 것은 주께서 그것을 배우셨습니다. 입을 티끌에 댈지어다. 혹시 소망이 있을지로다. 때리는 자에게 뺨을 향하여 수욕으로 배불릴지어다. 이는 주께서 영원토록 버리지 않으실 것이며 저가 비록 근심케 하시나 그 풍부한 자비대로 긍휼히 여기실 것입니다. Залуу насандаа буузгыг үрхэн сайн. Тохогч нь тэр тул ганцаар суун чимээгүй бай. Тошуу юугаа шоронд хий. Үүнд найдвар байж магад. Газраа бас цохигчд өг. Зэмлэлээр тэр дүүрэг. Эзэн татгалцсан ч мөнхөд татгалцахгүй. Энэлэлд хүргэсэн байлаа ч энэрл хайр нь авгаа өршөөлн бат юм аа. 여기 에레미야가 3장 29절에 있는 말씀처럼 입을 티끌에 댈지어다. 이 말은 아주 지극히 낮아지라는 뜻입니다. Энэ 29 эшлэлээр нь тошуу юугаа шоронд хий гэсэн байна. Энэ юуг илэрхийлж байгаа гэхээр одоо тэгтлээ дорд ороо. Дорд болгогдсон ч хамаагүй гэж байгаа. 하나님이 낮출 때는 아무 소리 말고 낮아지는 것이 은혜입니다. Тэгээ бурхан хэрэг биднийг дорд болгож байгаа бол тэр үед нь үг дуугүй дорд болгогдох ёстой. Өөрийгөө дорд болгох ёстой. Ингэх нь нэгүсэл юм аа. 하나님께서 야곱의 아들인 요셉을 아주 지극히 낮췄습니다. Яаковын хүү Ясефийг ч гэсэн бурхан хамгийн дорд нэгэн болгосон. 그래서 종으로 팔려가게 만들고 또 보디발의 집에서 종살이하게 되고
또 그 네, 다음에는 감옥에도 갇히게 하시고 이렇게 지극히 낮추셨습니다. түүнийг болж худалдагдахад хүргэсэн, Потифарын гэрд зарцлагдахад хүргэсэн, тэр ч байтугай шоронгийн хоригдол хүртэл болгосон байна. 그래도 요셉은 하나님께서 자기를 낮출 때 불평하지 않고 거기서 끝까지 자기의 할 일을 다 했습니다. Тэгээд тэр болгонд Бурхан өөрийг нь дорд болгох бүрийд Йосеф бол өгд өггүй тэр бүхнийг хүлээн авч өөрийгөө тэр дорд болгож байсан. Тэгээд ерөөсө Бурханд гомдлохгүйгээр зөвхөн тэр дорд байр суурин дээр өөрийгөө хийх ёстой зүйлийг л хийж байсан. 그러니까 하나님께서 요셉의 믿음을 보시고 이제 요셉을 애굽의 총리로 올려주셨습니다. Тэгээ Бурхан Йосефийн тэр итгэлийг нь олж хараад эцэст нь түүнийг Египтийн ерөнхий сайд болтон өргөмжилж өгсөн байна. 그러니까 하나님께서 어떠한 자리에 세웠든지 거기서 불평하지 말고 자기 믿음을 잘 지키라는 것입니다. Тэр Бурхан бид нарыг ямар ч байр суурин дээр аваачиж тавьсан байлаа гэсэн тэндээ итгэмжтэйгээр өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг хийгээд Бурханд гомдлохгүй байх юм бол болно гэсэн. 아마도 사람이 낮아지지 않고 계속해서 높은 자리에만 있다고 한다면은 아마도 그 사람은 교만할 것입니다. Хэрвээ хүн одоо нэг ч удаа тэр дорд болж үзээгүй тийм ээ үргэлжил одоо өргөмжлөгдөж явах юм бол тэр хүн магадгүй бардан болно. 그 욥은 비록 그 고난의 원인이 무엇인가를 자세히 알지 못해서 좀 고뇌하기도 했습니다. Йовын хувьд бол одоо юуны учраас ямар шалтгаантайгаар ингэж их зовлон зүдгэр өөртөө тохиолдоод байгааг мэдэхгүй байсан. Тэгээ мэдэхгүй байснаасаа болоод одоо түүнд маш хэцүү байсан байж болох юм. 그러나 궁극적으로 만사의 주관자는 하나님이라는 것을 깨달았습니다. Гэхдээ эцсийн эцэст бүхий л зүйлийг захирагч нь бол Бурхан гэдгийг бол тэр сайтар ухаарч ойлгосон. 여기 욥기 6장 4절에도 보면요. 전능자의 살이 내 몸에 박힘에 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나. Яв 6-гийн 4-дөр ч гэсэн төгс хүчит нэгний сумнууд миний дотор орж тэдний хорыг сүнс минь нууж байна. Бурхны аимшигуд миний эсрэг жагсжээ гэж хэлсэн байна. 이게 모든 것을 하나님께서 하시는다는 것을 믿은 것입니다. Нэг ёсондоо энэ бүх зүйл бол Бурхны хийж байгаа ажлаа гэдгийг тэр мэдэж байсан. 하나님은 모든 만사를 주관하시고 특별히 우리 인간의 모든 생사화복 모든 것들을 주장하시는 분이라는 것입니다. Бурхан бол бүхий л зүйлийг захирч байдаг. Ялангуяа хүний одоо үхэл амьдрал жаргал зовлон гिचгсэн Бурхан шийдэж байдаг, захирч байдаг гэдгийг Йов мэдчихсэн. 네, 그다음에 12절 13절을 보겠습니다. За 12 13 дахь эшлэл уншъя. 네, 내가 평안하더니 그가 나를 꺾으시며 내 목을 잡아 던져 나를 부서뜨리시며 나를 세워 관역을 삼으시고 그 살로 나를 화방으로 쏘아 인정없이 내 허리를 뚫고 내 쓸개로 땅에 흘러나오게 하시는구나 그랬습니다. Амарлангүй байхад минь тэр намайг хаг цохиж, хүзүүн дээрээс минь зууран авч, намайг хэсэг болгон буталж, тэр намайг байгаа болгожээ. Түүний сумнууд намайг хүрээлэв. Тэрээр бөөрийг минь өрөвдөлгүйгээр 2 хуваан, тэрээр цөсийг минь газарт асгав. 이거 보면 욥이 과거에는 평안한 가운데 있었다는 것입니다. Эндээс харах юм бол Йов урд нь маш тийм амар тайван амьдарч байсан гэдгийг илэрхийлсэн. 그러나 하나님께서 자기를 꺾고 또 부서뜨리고 또 관역으로 삼아서 화살로 인정 없이
쏘아서 허리를 뚫고 쓸개가 흘러나오게 하셨다는 것입니다. За тэгээ тийм амарлангүй, амар тайван амьдарч байхад нь Бурхан Йовыг хаг цохиж, шүлүүн дээрс нь зуурч, хэсэг болгон хувааж өөрийнхөө бай болгосон. За тэгээд бөөрийг нь хоёр хувааж, цөсийг нь газарт асгасан гэж байна. 물론 이것은 좀 시적인 표현으로 쓴 것입니다. Мэдээж энэ бол одоо яруу найргийн юу өнгөс орсон байна л да. 이게 하나님께서 욥을 치심으로 욥이 병들었고 또 그로 인해서 고난이 심한 것을 표현한 것입니다. Тэр энэ яруу найргийн үг хэллэгээр бол одоо Бурхан Йовыг цогсон. Тэгээд тэр асар их тэр өвдөлт гашуун тэр зовлонгоор Йовыг ингэж зовоож шаналгасан гэдгийг илэрхийлсэн. 여기 관역을 삼으셨다는 말 있죠? 관역을 삼으셨다. 네네. 그 말은 네. 그 화살을 쏠 때 그 쏘는 그곳을 관역이라고 하잖아요. 네네. 근데 하나님께서 욥을 마치 그 활 쏘는 그 관역으로 삼았다는 뜻입니다. Тэгээд тэр намайг байга болгосон гэж байна тий. Бай гэдгийг мэдчихэж тэ сум харуулахад ондог тэр нэг дугуй юм бай ч юм уу тий тэрийг хэлж байгаа. Тэгээд Бурхан яг л Йовыг тийм бай болгоод тэгээд түнлүү тэр сумнуудаар харавсан гэж тэгж одоо юу шүлэглэж зөөрлөж хэлсэн байна. 자, 이 말의 의미는 모든 환난과 재앙이 다 욥을 향하여 온다는 것입니다. Энэ бай би одоо Бурханы бай болсон, Бурхан намайг байга болгосон гэдг нь нэгсэндээ энэ дэлхийн одоо бүх тэр зовлон зүдгүүр юу гэдэг өвчин шаналл тэрнийх нь байна би болсон гэж Йов өөрийгөө тэг зөөрлөж хэлсэн байна. 마치 모든 화살이 그 관역을 향하여 막 오는 것처럼 욥에게 모든 재앙이 다 온다는 뜻입니다. Тэр одоо бай байлаа гэхэд чинь тэр сум харахад тэр бүх харуулсан сум болгон тэр бай руу чиглээд тэр байг онож байнд зоогддогтой адилхан Йов яг л тийм бай болсон. Энэ дэлхийн одоо бүх зовлон шаналл ерөөсөө өөрлөн л чиглэж ирсэн юм шигээр тэгж илэрхийлсэн байна. 이 화살을 쏘는 것은 대개 하나님의 징계 표현으로서 진노하시고 또 징벌을 내리는 것을 말하는 겁니다. Библиэр одоо сум харвнаа гэх юм бол одоо сумаар юу илэрхийлэхээр Бурханы шийтгээд Бурханы дээр сахивжуулалтыг илэрхийлдэг. Тэгээд Бурхан одоо тэр шийтгэл болгож тэр хүндээ зовлон шаналлыг одоо өгдөг гэсэн юм утгыг илэрхийлдэг. 그래서 신명기 32장 23절에도 내가 재앙을 그들에 위해 쌓으며 나의 살을 다하여 그들을 쏘리로다 그랬습니다. 32장 23절, 32장 23절. За дэд хууль 32-ийн 23-ыг харах юм бол би тэдэн дээр гай гамшигыг овоолж сумаа тэдэн дээр буулганаа гэж хэлсэн байна. 또 시편 18편 14절에도 보면은 그 살을 날려 저희를 흩으시며 많은 번개로 파하셨도다 그랬습니다. Мөн дуулал 18:14 дээр тэрээр сум тавьж тэднийг бутрааж аянга цахилуулж тэднийг нэргэжээ гэсэн. 화살을 쏘는 것은 이제 하나님의 징계를 표현하는 것입니다. Тэгэхээр сум тавина, сум харвна гэдэг бол Бурхны сахилгажуулсан Бурхны шийтгэлийг илэрхийлдэг. 그다음에 14절 말씀 보겠습니다. За цааш нь 14 дэх эшлэл. 그가 나를 꺾고 다시 꺾고 용사같이 내게 달려드시니 Намайг дахин тэр сэглэв, дайчин мэд над руу тэр довтлоо. 하나님께서 욥을 한번 꺾어 놓으시고 또 꺾는다는 말입니다. Бурхан Йовыг дахин довтолж дахин сэгэлж байсан. 이 말의 뜻은 욥에게 환난이 그치지 않고
계속해서 들이닥친다는 뜻입니다. Энэ юу гэсэн утгатай вэ гэхээр тэр Йовд тохиолдсон зовлонгууд ерөөсөө дуусахгүй, тасрахгүй ар араасаа үргэлжилж байсан гэсэн үг. 욥기 10장 17절에도 그 말씀 있잖아요. 한번 찾아보세요. 욥기 10장 17절. Йов 10-ын 17 дээр бас хэлсэн байгаа. 주께서 자주자주 증거하는 자를 갈마들여 나를 치시며 나를 향하여 진노를 더하시니 군대가 갈마들어 치는 것 같으니이다. 그랬습니다. 10장 몇 절요? 17절. 17. Йов기 10장 17절. 예. Та гэрч нараа миний эсрэг сэргээж над руу чиглэсэн уураа ихсэгдэг. Зовлон зүдүүрийн цаан зовлон зүдүүр л надтай хамт байна. 갈마들여 친다는 것은 아주 번갈아 가면서 계속 친다는 뜻입니다. 거기 그래서 зовлон зүдүүрийн цаана зовлон зүдүүр л хөтэж байна. 그러니까 용사들이 계속해서 번갈아 치듯이 욥에게 환란이 계속해서 들이닥치고 고통이 아주 극심하다는 것입니다. Тэр одоо дайсны цэргүүд одоо ингээд игнээгээрээ тий эхнийх нь одоо унахад араас нь дахиад дараагийн игнээ гараад ирдэг шиг одоо тэгж бурхан Йовын эсрэг тэгж уур хилэнгээ улам ихсэж байсан. 자, 욥은 그러한 고난 중에서도 낙심하지 않고 믿음을 저버리지 않았다는 것입니다. Тэр Йов ийм одоо амьсгтай тийм ээ ерөөсө тасрахгүй ар араасаа үргэлжилж байсан энэ зовлон зүдгүүр дунд ч гэсэн найдвараа ерөөсө таслаагүй гэдгийг илэрхийлж байна. 자, 욥이 이렇게 재산을 다 잃어버리고 또 자녀들을 다 잃어버리고 또 자신은 병들어서 이 피부병을 앓고 있고 또 아내와 친구들은 공격하고 아주 심령까지 곤고해졌습니다. Йовын хувьд бол үнэхээр хүний зовлон бол тоочод баршгүй тийм ээ. Тэр эд баялгаа алдсан, үр хүүхдээ алдсан, өөрөө одоо арсны өвчтэй болсон. Дээрэс нь найзууд нь эхнэр нь хүртэл түүнийг буруутгаж, зэмлэж байсан. Түүний одоо сэтгэл ч гэдэг юм уу түүний сүнс нь бол одоо юу ч үгүй болтлоо тэглэгдэж сэглэгдсэн байсан. 그러나 욥은 신앙적으로는 굴복하지 않고 인내했습니다. Тэгсэн боловч итгэлийн талаас нь аваад үзэх юм бол Йов бол ерөөсөө бууж өгөөгүй эцэг хүртэл төвчж тиссэн байна. төвчээртэй байсан. 거듭되는 환란 가운데서도 하나님의 그 계획을 따라서 기한이 되면은 하나님께서 반드시 이제 권고해 주실 것을 믿었습니다. Тэгээд тэр зовлон ерөөсөө салахгүй ар араасаа үргэлжилж байсан ч гэсэн тэр зовлон зүдгүүр дунд эцэг хүртэл итгэлтэйгээр төвчих юм бол цаг нь болоход эзэн түүнийг аварч итгэж өгнө гэдэгт тэр итгэж байсан. 그래서 욥은 소망을 가지고 끝까지 인내하면서 처음이나 끝이나 믿음으로 이겨나갔습니다. Тэгээд Йов бол ерөөсөө итгэлээ найдвараа алдаагүй эцэг хүртэл төвчсөн байгаа. Тэгээд эхлэхдээ ч дуусахдаа ч гэсэн итгэлтэйгээр итгэлтэй байсан. 욥이 이렇게 많은 환란, 계속되는 환란 가운데서도 끝까지 하나님의 섭리를 믿고 잘 참고 나가면은 반드시 하나님이 이제 가장 좋은 길로 인도해 주실 것을 믿고 믿음으로 이겼다는 거예요. Энэ бүх зовлон бэрхшээлийг бол тэр эхнээсээ дуусах хүртэл эцэг хүртэл бол итгэлээрээ төвчж тэгээд бурхны тэр
төлөвлөгөөний дагуу бүх зүйл болж байгаа учраас эцсийн хүртэл төвчгийн болвол бурхан хамгийн сайн сайхнаар хариулж өгөх болно гэдэгт итгэлтэй, тууштай итгэлтэй байсан. 자, 여기서 우리가 배울 것은 바로 끝까지 믿음으로 참고 이겨야 된다는 것입니다. Эндээс бидний авч явах сургамж нь бол ерөөсөө эцсийн хүртэл итгэлээрээ төвчих явц. 이런 극심한 환난을 당할 때 끝까지 참고 이긴다는 것은 자기 아마 힘으로는 거의 불가능할지도 모릅니다. Нэр ийм амьшигтай зовлон төр ирэх үед эцсийн хүртэл төвчнэ, итгэлээр төвчнэ гэдэг бол магадгүй одоо хүний өөрийнх нь хүчээр бол тэгээ төвчих одоо төвчиж чадахгүй байж болох юм. 그래서 전적으로 하나님을 의지해야만이 그 어려운 시련을 다 이겨나갈 수가 있는 것입니다. Тийм болохоор бүх тал дээр бурханд найдаж түшиглэж байж л бид нар тэр хэцүү хүнд үеийг төвчиж давж гарч чадах юм аа. 내 힘으로는 불가능하다 할지라도 하나님을 의지하고 하나님의 능력으로 다 이길 수 있다는 것입니다. Миний хүчээр төвчиж чадахгүй ч гэсэн бурханд итгэж найдах юм бол бурханы хүчээр ялан дийлж чадна гэсэн үг. 네, 그다음에 15절 16절 말씀 보겠습니다. Дараа нь 15 16 дугаар эшлэл. 네, 내가 굵은 배를 꿰어매어 내 피부에 덮고 내 뿔을 티끌에 더럽혔구나. 내 얼굴은 울음으로 붉었고 내 눈꺼풀에는 죽음의 그늘이 있구나. 그랬습니다. Арьсан дээгүүрээ таар ойж, эврээ шоронт шаав, уйлснаас болж нүүр минь улааж, зовхинд минь үхлийн харанхуй татав. 네, 욥이 거듭되는 환난으로 인해서 아주 지극히 비천해진 자기 상태를 말하고 있습니다. Энэ тасрахгүй үргэлжилсэн тэр зовлон зүдгүүрээс болоод Йов үнэхээр одоо өрөвдөлтөй эмгэнэлтэй байдалд орсон байгаагаа инхүү дүрсэлсэн байна. 여기 보면은 그 굵은 배를 꿰어매어 내 피부에 덮었다고 그랬습니다. 15 дээрээс харах юм бол арьсан дээгүүрээ таар ойж нүмерсөн гэж байна. 네, 성경에 보면은 이 굵은 배는 아주 비천한 자들이나 또 죄인들이 입는 옷입니다. За Библиэс харах юм бол энэ таар гэдэг материал бол хамгийн одоо дорд хүмүүсийн өмсдөг эсвэл бол одоо ялтнуудын өмсдөг одоо хувцсыг таараар хийдэг байсан. 네, 이것은 욥이 아주 피부에 난 그 독창으로 인해서 아주 비천해진 것을 가리킵니다. Энэ юу илэрхийлж байна гэхээр тэр Йовд туссан тэр арсны өвчнөөс болоод Йов бол үнэхээр одоо аимшигтай, үнэхээр одоо өрөвдөлтөй тийм байдалд орсон байсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. 또 여기 내 뿔을 티끌에 더럽혔구나 그랬습니다. За бас еврей шоронт шаав гэж байна. 네, 성경의 뿔은 권세와 영광을 가리킵니다. Библиэр бол эвэр гэдэг зүйл бол эрх мэдэл болон одоо алтар сүр жавхланг илэрхийлдэг. 그러니까 이 말은 욥이 환난으로 인해서 자신의 권세와 영광이 땅에다 떨어졌다는 뜻입니다. Тэгэхээр энэ одоо тасралтгүй үргэлжилсэн за гай зовлонгоос болоод Йовын тэр урдын эрх мэдэл сүр хүч нь одоо шоронд шаагдсан өөрөлдөл газарт навс унсан гэдгийг илэрхийлж байна. 또 얼굴은 울음으로 붉었다고 그랬습니다. За бас уйснаас болж нүүр минь улаасан гэж байна. 이 말은 욥이 고통으로 인해서 너무나 울어서 얼굴이 붉어졌다는 뜻입니다. Йов тэр зовлонгоос болоод маш их уйлсан гэдгийг энд өгүүлсэн байна. 근데 사람이 너무 울면은 그 눈이 다 붓지 않습니까? 그처럼 너무 얼굴 그 울어서 얼굴이 다 부었다는 것입니다.
Хүн их уйлахаараа нүүр нь улаагаал тийм ээ нүд нь хавдаад бэлцгийгөөд тэгдэг шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан одоо тэгж их уйлсан гэдгийг илэрхийлж байна. 또 여기 내 눈꺼풀에는 죽음의 그늘이 있구나 그랬습니다. Бас цааш нь зөвхөнд минь өвлийн харанхуй татсан гэж байна. 그러니까 눈꺼풀이 시들어지고 또 검게 되어서 거의 다 죽어가는 사람처럼 되었다는 것입니다. Тэр одоо завх нь ингээ бүлцгийгээд хавдаад тэгээд нөгөө ийм нэг сүйдэрчдэг штэ ингээ харлаад тий. Нэг түүнтэй адилхан яг л одоо өгсөн хүн шиг өвтөл шиг болсон гэдгийг илэрхийлж байна. 네. 사람이 죽음이 가까워지면 이렇게 눈꺼풀이 다 시들어집니다. Тэгээ хүн угаасаа одоо өөхөх төхөөрөө тийм ээ зохин буугаад нүднийх нь гал ингээ унтардаг шүү дээ. Яг л тийм байдалтай болсон. 자, 그다음에 이제 세 번째로는 17절 말씀은 그 욥은 환난 중에도 온유하고 정결한 기도를 했다는 뜻입니다. За дараагийн хэсэг маань болохоор 3 дугаар хэсэг байгаа. 17 дугаар ишлэл ганцаараа энэ болохоор тэр зовлон зүдгүүр дунд ч гэсэн Йов дүлгүүн нөр залбирсан. 네, 17절 말씀 한번 보겠습니다. 그러나 내 손에는 토악이 없고 나의 기도는 정결하니라. 17 дугаар ишлэл гисэн хэдий ч миний гарт хүчирхийлэлт байхгүй бөгөөд залбирал минь цэвэр билээ. 욥이 환난으로 인해서 비참하게 되었고 거의 죽게 되었지만 자기 행위에는 뭐 악이 없다고 증언하고 있습니다. Йов одоо тэр зовлон унаад тэгээд түнд ямар ч найдвар байхгүй болсон. Бараг л одоо өгсөн хүн мэт болсон байсан ч гэсэн ямар ч байсан түүний үйлдэл бол тийм гин буруу ерөөсөй байгаагүй. 이 손이라는 것은 행위를 가리킵니다. Энэ гар гэдэг зүйл бол одоо үйлдэлийг илэрхийлдэг. 이게 자기 모양과 상태를 보면은 아주 비참하게 되어서 마치 큰 죄를 범한 것처럼 보입니다. Өөрийнх нь дүр төрхийг харах юм бол Йов угаасаа одоо аимшигтай тийм эмгэнэлтэй дүр төрхтэй яг л одоо тэгээд гин буруу хийчихсэн хүн шиг харагдаж байгаа. 그러나 자기 행위는 깨끗하며 또 까닭 없는 큰 환난 중에서도 하나님께 원망을 하거나 어리석게 행동한 적이 없고 정결한 기도만 했다는 것입니다. Гэвч яг үнэндээ бол түүний үйл хэргийг харах юм бол ямар ч тийм гин буруу байхгүй тэрээр бурханд ч гомдлоогүй тэгээд залбирлан ч гэсэн цэвэр ариун байсан. 이렇게 아무리 큰 환난을 당해도 하나님 앞에 범죄하지 아니하고 어리석게 원망하지 않고 정결한 기도를 했다는 것입니다. Тийм аимшигтай зовлон донд байсан ч гэсэн тэр ерөөсөө бурханд гомдлоочгүй бурхны өмнө гин буруу гэж зүйлдэггүй зөвхөн одоо цэвэр ариун сэтгэлээр залбирч байсан. 그다음에 네 번째로 이제 18절로 22절은 욥은 중보자가 하늘에 계신 것을 믿었다는 내용입니다. Дөрөвдүгээр хэсэг нь болохоор 18-аас 22 дугаар ишлэлд хүртэл тэгээд Йов зуучлагч Тэнгэрт бий гэдэгт Йов итгэсэн гэдэг тухай. 예, 18절 말씀 읽겠습니다. 예. 땅아 내 피를 가리우지 말라. 나의 부르짖음으로 쉴 곳이 없게 되기를 원하노라. 18 Оо газар дэлхий цусыг минь бүү далдал гаслах дунд минь байх газар бүү үлдэгэ. 욥은 자신이 하는 기도가 이 땅에서 이루어지지 않아도 하나님께서 기억하시고 내세에서라도 갚아주실 것을 믿고 기도했습니다. Тэр Йов болохоор өөрх нь залбирсан залбиралд бурхан хэдийгээр одоо энэ насанд нь хариулж өгөхгүй ч гэсэн дараагийн насанд нь хариулж өгөх болно гэдэгт итгэж байсан. 우리도
우리의 기도가 내세에서 이루어지지 않는다 할지라도 그래도 소망을 가지고 계속해서 기도해야 합니다. Бид нар ч гэсэн мөн адилхан бидний залбирал одоо энэ насанд минь энэ амьдралд минь биелэхгүй байсан ч гэсэн бид нар эцэг хүртэл цөхрөлгүйгээр тууштайгаар залбирсаар байх ёстой маа. 네, 여기 보면 땅아 내 피를 가리우지 말라 그랬습니다. За эндээс харах юм бол газар дэлхий цусыг минь бүүд алдлаа гэсэн байна. 근데 욥이 세상에서 피 흘리는 고난을 받을지라도 하나님께서 그 고난을 기억하시고 좋은 것으로 갚아주실 것을 믿고 하는 말입니다. За тэгээ энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Ёв энэ дэлхий дээр амьдрах явцдаа тэр цусаа урсган тэгж зовлон эдэлсэн байлаа ч гэсэн бурхан эцэст хамгийн сайнаар хариулж өгөх болно гэдэгт итгэж энэхүү залбирсан байна. 또 나의 부르짖음으로 쉴 곳이 없게 되기를 원하노라 했습니다. Бас гаслах дунд минь байх газар бүү үлдэгэ гэж залбирсан. 네, 이 말도 욥이 하나님께 부르짖다가 죽을지라도 하나님께서 반드시 그 기도를 응답해 주실 것을 믿고 하는 말입니다. Бас энэ нь ч гэсэн Ёв одоо хүн өгтлээ бурханд хандан залбирсан байлаа ч гэсэн бурхан гарцаагүй тэр залбиралд нь хариулж өгөх болно гэсэн итгэлтэйгээр залбирч байгаа хэрэг юм аа. 여기 쉴 곳이 없다는 말도 이 세상에서는 쉴 곳이 없이 고난 중에 있어도 내세 그 소망이 이루어질 것을 가리킨 것입니다. Энд байх газар бүү үлдэгэ гэсэн байна тийм. Тэгээ байх газар гэдэг нь одоо амрах газар ч гэдэг юм уу. Тэгж тэр утгаар нь ч гэсэн ойлгож болно. Энэ дэлхийн амьдрал те одоо энэ амьдралд маань надад байх газар олдохгүй, амрах газар олдохгүй байлаа ч гэсэн дараагийн амьдралд маань бурхан тийм газрыг өгөх болно гэсэн итгэлтэйгээр залбирч байгаа юм. 우리도 세상에서는 받지 못할지라도 하나님께서 내세 우리에게 더 좋은 것으로 갚아주실 것을 믿어야 됩니다. Бид нар ч гэсэн мөн адилхан энэ амьдрал маань бурхан тэр сайн сайхныг өгөхгүй байлаа ч гэсэн дараагийн амьдралд маань өөрөлдвөл одоо мөнхийн амьдралд маань бурхан гарцаагүй сайн сайхнаар төлж өгөх биш одоо хариулж өгөх болно гэсэн итгэлтэй амьдрах ёстой юм аа. 네, 그러므로 욥은 아무리 죽을 지경을 당하였어도 낙심하지 않고 계속 부르짖고 기도했습니다. Тийм ч учраас Ёв хичнээн одоо өхлийн ирмэг дээр тулсан үхэл түүнийг залгих мэтээр одоо шаналгаж байсан ч гэсэн итгэлээ найдвараа алгүйгээр эцээ хүртэл залбирсаар байсан. 그래서 우리도 그렇게 낙심하지 말고 계속해서 부르짖고 기도하는 자가 돼야 되겠습니다. Бид нар ч гэсэн Ёвтай адилхан зөвхөрч шантралгүйгээр эцээ хүртэл тууштай залбирагч нар байх ёстой маа. 19절 보면 지금 나의 증인이 하늘에 계시고 나의 보인이 높은 데 계시니라 그랬습니다. 19-д одоо ч харагтун миний гэрч тэнгэрт миний гэрчлэгч өндөрт байна. 네, 여기 증인이나 또 중보자, 보인, 중보자는 증인 또 보이는 중보자를 가리키는 것입니다. 중보자. Энэ болохоор гэрчлэгч гэж одоо хоёр янз өгүүлж байна те. Тэгэхээр гэрчлэгч гэдэг нь болохоор нэг өстой цуучлагч гэсэн үг юм. 그러니까 욥은 자기의 중보자, 즉 그리스도께서 하늘에 계시다는 것을 믿었습니다. Тэгэхээр Ёв болохоор тэр өөрийнх нь гэрч буюу Есүс Христ бол тэнгэрт байгаа гэдэгт итгэж байсан. 그 그리스도께서 자기의 증인이 되시고 중보자가 되어서 자기를 하나님 앞에 서게 해주시고 자기 무죄함을 증거해 주실 것이라는 겁니다. 이제 Ёв хэдийгээр одоо дэм нүгэлтэн мэтээр тийм ээ хүмүүст тэгж ад үзэгдэж байсан ч гэсэн
Есүс Христ түүнийг гэрчилж түүний зуучлагч нь болж Бурхны өмнө түүний гин буруугүй гэдгийг нь гэрчлэх болно гэсэн байна. 이게 요번 벌써 중보자이신 예수 그리스도께서 계신 것을 믿었습니다. Тэр Йов бол анхнаасаа одоо тэр бидний зуучлагч Есүс Христийг байдаг гэдэгт итгэж байсан байна. 20절 말씀 보면요. 나의 친구는 나를 조롱하나 내 눈은 하나님을 향하여 눈물을 흘리고 그랬어요. 20-р эшлэл найзууд минь намайг давхурхан нулимстай нүд минь Бурхныг харна. 욥의 친구들은 욥을 조롱하고 멸시하지만은 욥은 하나님을 향해서 눈물을 흘리면서 기도한다는 것입니다. Найзууд нь хэдийгээр Йовоор давхурхаж түүнийг элэглэж дооглож байсан ч гэсэн Йов болохоор зөвхөн Бурхан руу харж нулимстайгаар түүнд залбирсаар байсан гэдгийг илэрхийлж байна. 아무리 원수들이 조롱하고 조롱해도 욥은 자기의 무죄함을 증거해 주시고 또 하나님 앞에 서게 해주실 중보자가 계시기 때문에 그 그리스도께 맡기고 강구한 것입니다. Хичнээн хүмүүс түүнийг буруутгаж найзууд нь хүртэл түүний эсрэг элэг дог хийж байсан ч гэсэн Йовыг өмгөөлж хамгаалах түүнийг хэн буруу гэдгийг гэрчлэх зуучлагч нэгэнт байгаа болохоор тэр тэнгэрт байгаа болохоор Йов итгэлтэйгээр залбирч байсан. 21절 말씀 보겠습니다. 사람과 하나님 사이에와 인자와 그 이웃 사이에 변백하시길 원하노니 그랬습니다. 21 хүний хөөгөөд хөршийнхөө төлөө хандахад л хэн нэгэн миний төлөө бурхнаас гуйдагч болоосай. 이렇게 욥은 하나님께 강구한 내용이 하나님과 사람 사이에와 또 인자와 그 이웃 사이에 변백해 달라는 것입니다. 변백이 뭐죠? 변백이 그러니까 중재라고 할까요? 중재? Йовын одоо бурхнаас гуйн залбирч байсан зүйл нь болохоор хүмүүсийн хооронд болон хүн ба бурхны хооронд ингэж зуучлж өгөөч ээ. Зуучлагч нь болж өгөөсэй гэсэн тийм одоо залбирлыг өргөсөн байна. 그러니까 공의로우신 하나님께서 자기가 죄인이 아닌 것과 또 현재 당하는 것이 죄로 인하는 것이 아니라는 것을 증거해 달라는 것입니다. Йовын зүгээс харах юм бол одоо хүмүүсийн өмнө тийм ээ өөрийг нь гин буруугүй гэдгийг мөн бурхны өмнө ч гэсэн гин буруугүй гэдгийг нь одоо зуучилж гэрчилж өгөөсэй гэсэн тийм одоо залбирал юм. 친구들이 자기를 죄인으로 취급하는데 그 관계를 하나님께서 바로 판정해 달라는 것입니다. Найзууд нь болохоор өөрийг нь одоо гим нүгэлтэн гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр найзуудынх нь өмнө өөрийг нь гим буруугүй гэдгийг бурхан нотолж өгдөгч болоосай. 이것은 장차 그리스도가 중보자로 오셔서 성도를 대속해 주시고 또 의인으로 증거해 주실 것을 가리킨 것입니다. Энэ нь бол нэгэсэндээ хожим Есүс Христ бидний зуучлагч болж хурц ирээд олон хүмүүсийн өмнө бидний гин буруугүй бас бидний зөвхт болсон гэдгийг харуулна гэдгийг урдаас ингэж илэрхийлсэн байна. 그다음에 22절 말씀 봅니다. 수년이 지나면 나는 돌아오지 못할 길로 갈 것임이니라. За дараа нь 22 хэдхэн жил өнгөрөхөд л эргэлтгүй замаар би явж чаднаа. 욥은 이렇게 수년이 지나면은 하나님께로 갈 것을 알았습니다. За тэгээ хэдэн жил өнгөрсний дараа Йов бурхан руу одно гэдгийг мэдэж байсан. 그러니까 욥은 자기 생명이 많지 않은 줄 알았습니다. Өөрийгөө одоо нэг урт наслахгүй хэдхэн жил наслах байх гэж бодож байсан. 이게 즉 얼마 안 돼서 욥은 하나님께로 갈 줄을 알았습니다. Тэгээ өөрийгөө бол одоо хэдхэн жилийн л настай. Тэгэл бурхан руу явна гэж бодож байсан байна. 네, 그래서 우리 성도는 언제나 하나님 앞에 갈 소망을 갖고
세상에다 소망을 두지 말고 신앙 준비를 잘하는 것이 중요한 것입니다. Тэгэхээр итгэж бидний хувьд бол одоо бид нар хизээ нэгэн цагт бурхан руу явнаа гэдгийг мэдж байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ дэлхий дээр итгэл найдвараа тавилгүйгээр хизээч одоо бурханд дуутахад бэлэн амьдрах хэрэгтэй маа. 우리의 그 육신의 생명도 아침 안개와 같고 또 들의 풀과 같아서 잠시 잠깐 후에는 다 이제 하나님께로 돌아가게 되는 것입니다. Угаасаа хүмүүс бид нарын энэ махбодын амьсгал ам гэдэг бол та үлээ удалгүй сарныхан манантай адилхан тэгээ дорхноо хагдардаг цэцэгтэй өвс ногоотой адилхан гэж хэлсэн ба. Тийм болохоор одоо бурхан хизээ дуудна тэр үед нь бид нар шууд явхад бэлэн одоо энэ дэлхийд хорогдоод байлгүйгээр шууд явхад бэлэн байх хэрэгтэй маа. 참고 성경은 베드로전서 1장 24절 말씀입니다. 1-р Петр 1-ийн 24 дээр 베드로전서 1장 24절 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. 1-р Петр 1-ийн 24-25 тиймд бүх махбод болвоос өвс мэт бөгөөд бүхий л алдар нь өвс ногооны цэцэг мэт өвс хаддаг цэцэг ганддаг үн мөнхөд гагц эзний үг л оршино гэжээ. Энэ бол та нарт тунхаглагдсан сайн мэдээний үг мөн. 세상 것은 다 지나가지만은 오직 남는 것은 바로 믿음 지킨 거, 말씀 지킨 것만 이제 영원히 이제 하나님 앞에까지 가지고 갈 수 있는 것입니다. Энэ дэлхийн бүх юмс бол өнгөрч оддгоо. Төгсгөл ирдгээ. Харин бид нар үрд мөнхөд сахисаар байх ёстой зүйл. Тэгээд эзний өмнө очихдоо аваад очиж чадах зүйл бол итгэлээ сахих, эзний үгийг сахих. Энэ хоёрыг л бид нар эзэн дээр авч очиж чаднаа. 그래서 우리는 세상에서 뭐 물질을 구하려고 돈 벌려고 애쓰지 말고 믿음 지키려고 힘써야 된다는 것입니다. Тиймээс энэ дэлхий дээр бид нар эд баялаг хураах гэж хамаг одоо тамираа баарлахгүйгээр харин итгэлээ сахихад сахихын төлөө бүх амьдралаа зориулах хэрэгтэй маа. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр хичээл дуусч байна. 네, 잠깐 기도하고 마치겠습니다. Залбираад дуусгая. 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 욥기서를 통해서 귀한 진리를 가르쳐 주셔서 감사합니다. Хаамын өнөөдөр ч гэсэн яв намаар дамжуулан өрийн эрхэм нандин үннийг бидэрт зааж өгсөн баярлалаа. 네, 우리는 다른 사람의 형편을 알지 못하고 정죄하는 자리에 빠지지 않게 해주시옵소서. Бид нар бусдын байр сууриас бодож үзэлгүй бусдыг өөрийнхөө шүүж дүгнэхгүй байхад та бидэнд туслаарай. 고난 중에서도 하나님께서 은혜로 나에게 주신 줄 알고 잘 참고 믿음으로 이기는 자가 되게 해주시옵소서. Зовлон зүдгүүр дунд байхдаа ч гэсэн тэрхүү зовлон зүдгүүрийг бурхан та өөрийн нэгүсэл болгож өгсөн гэдэгт итгэж эцсийн хүртэл итгэлээрээ твчин туулахад туслаарай. 네, 세상 것은 다 지나가지만은 말씀 지킨 것만 영원히 하나님 앞에까지 가지고 갈 줄로 믿습니다. Энэ ертөнцийн юмс бүгд өнгөрөн оддог боловч бурхан таны үгийг болон итгэлээ сахин хамгаалах нь үрд мөнхөд эзэн тань дээр очих хүртэл үргэлжилдэг гэдэгт итгэж байна. 네, 끝까지 하나님 말씀 잘 지키게 해주시옵소서. Эцсийг хүртэл эзэн таны үгийг сайтар сахин биелүүлэхэд туслаарай. 네, 예수님의 이름으로 기도합나이다. 예수스의 нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 아멘. 네, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 안녕히 계세요. 네.